Maundu ma uteti ni makusiwa Kyathi kimwe cha mathiko kuyangaliko cia Muvuti ni kaunti ya Masaku. Ndongoi ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ula eibikite Kyathi kiu ni wakulia ateti alamete nthini wa chama cha Wiper maukamba kulika kyamani kiu ta muyumbe wa Mwala Vincent Musyoka na ula wa Masaku Dr. Victor Munyaka nikana chama kiu kithiwe na Vinya mwingi ngwatanioni ya Azimio na nikana mabikiye kwithiwa na Vinya wa kumubetanga Raila Odinga ethiwa ayatiania na mawalanio ala mailite. Ingi Kalonzo ni wabudhisya na aumania uneni wa muyumbe wa Gatundu South Moses Kuria kana ni moye kura mwakani wa 2017. Daniel Mongela nukutobingu ya bilinki wa mobo. Ndongoi ya chama cha Wiper Dr. Kalonzo Musyoka ni waeleseka na itambila unosie ya kumukwata mbau Raila Odinga kwa ivinda ya katatu ti ya kwiliuna we mwene indi ina ya kwikithika na mbai ya mukamba ndine thanza wa silikali na kuveta kivuthia kila kithitovo kwa mukamba inginda vuthisya ndeto cia imwe cia Ndongoi ila siende na umwikisya ndeto mbai kwa kuosa itambia yeu na kumba mundu aile kwazia ni Kalonzo na twie ona kwa mune wa undu bana umaneto tio teneto yasia abo muna baito ibana mweka benomo kwambia imambe otumanga sijui indecisive kingmaker sijui mambo mengi mkaimona ndiela nene duniani ito Kalonzo Musyoka nikwenda naisi ndo ndia nene pyu kusupport Raila ya katatu nondo nene sebe kila tuandika ni Raila ndi na umisi ndeto olondo tuandika niye yunazio na mwazi atu musupport mara 20 yethego mukwenda I will have taken it out of my chest na bae mukuo munini uamuzi usu na Vinya na ni muito nondo nezi kuangalekani kuma 1963 bae vinda mukambo na vinda ngei Masaku na ngalo mwendo ekitwi methe wa minister oyu ila twende na kuongeleka taembai aibai minister no mukamba. Ingi Kalonzo ni wenda muyumbe wa Mwala Vincent Musyoka, muyumbe wa Masaku Dr. Victor Munyaka wala methitu kyamani cha UDA Musyoka ingi kyamani na wetakana ayumbe makamu nenga mwanya wa Kumung'uthula usumbi ni Mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga thiwanda kati ya bwigwano na maandikano ala mekitwe. Nenda ukulia my brother Dr. Munyaka wese wala tuambie unatuetiwa ni Daudi Mwanzia tuetiwa ni Daudi Mwanzia nenda ukulia Munyaka hii we mundu mo wa Wiper Eldoret kana Kapsabet kana anywhere in the Rift Valley yu ila tu ukwata Munyaka with the youth nando mukamba nozutu atotilanga na gu tuyozo na matata anda no tukwata na Munyaka ukabala we Kalonzo no tukwata na kale ukabala we Kalonzo na tuakwata no twaze hivi undu ya enevi tio Kalonzo ingini wathingilila kana jeneo ivinda ya kuosa usindi ndowetakana mavindani ya langi vaithia na umeli wa usakuani indi ivindani ni mwakithe kana mbai ya mukamba ithi wa silikalini ila Uhuru na Ruto mosi ya serikali 2013 na ne mukuondo maende kunena ondo mang'eie kula zitu mionena mukwamu kazi matunge 2013 matunge 2017 Munyaka matunge ya nika Munyaka himunana amkwashwa ndai katika ligi isu tiogo lakini mionena wewe Moses Kuria kwa zenu mang'ea aine nabu katika delegates conference lakini tomesia miaka 10 mukuo munene andu maitu ciana zitu mwisubano mawia mone kama polisi ma prisoni mwisubano uneni wake ndukotomba uni mwandiki muungami muvyani wa uthukumi Jackson Musyoka kala ula waelesekana mbai ya mukamba ndiitikila une wa kivila kingi eka kivila cha munini wa musumbi na kijoisi kamene kasimbi ula evikite Kyathi ki itambilia Kalonzo kulika nthini wa ngwatanio la Azimio la umoja. As a community, our irreducible minimum is a running mate slot yako na Raila Odinga. Hiyo inajulikana kwa kila mtu.
kwa sababu kama itaeleweka namna hiyo muikakengwe hundu tambaine tia kia uwangwe. We know our numbers. Na iti zineza tuwekatoyiwa atikwe kundu kwe namba ingi. We know without you Stephen Kalonzo Musyoka they cannot make it. Nobody can make it in this country. Kwa hiyo na itu namba hizo tiitumea na hesabu. But I think we are proud of you. Vindu na kala atwai mundu o make decision. You took your time. Nondo nduendo dhunga mbae ya mokamba the imani. Kana nduenda one okayo tuwa noke ngiwe kwekiwe. You took your time and we are celebrating you. Nondo netisi you're driving us and you're driving us to the right direction. Atongoi angi alame vikite ndini wa Kyathi cha mathiko ni evo Dr. Victor Munyaka na MCA wake kimwe Caleb Mutiso. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kuma mwanyani Kalumoni, ilaji Muvuti, kauntini ya Masaku.